Hato ka jing kren kop jong ulamin yamal persya ka Fran kan urlong shisha na haka jing kai semi final. Te paralog kumbangi latip ba ulamin yamal haswapan lekai persya ya ka France ula kren kop lupa takaba haka we ke interview haba uwe uno interview ula keli yo yamal Hato ka jing klan bor jong ka France pat ka jing la jong ka France panile kai ba haka ne ka FIFA World Cup kan bu jing man larapi pinyale persya bat ka France Henry uyamal ula jubab dak poong ngimdon jing ting yano padia ka France ngimdon jing ting namar haka jing ya kendu jongi haka final jong ka Euro ngila penlim yaki pada ka semi final jong ka Nation League ngila lak biang pan penlim ya ka France pot yamal upan biang dak poong ka jing la jong ki tim panile kai ba haka group stage kamdon jing mentoi AA tada kim la panile kai ba panpoi hadu ka thong paladangi susngap ya kan ka jing kren jong ulamin yamal hoj ulamin yamal Ukraine ka badai takaba ka Spain kalala ban penlim ka France haka final jong ka Euro pat kum juru haka semi final jong ka Nation League hendai ka ka ba ulamin yamal ubakala hangne ka long ba ulamin yamal om parsyam la yelet kai persya ya Kylian Mbappe ha ka FIFA World Cup namar kumbangi latip Mbappe haka FIFA World Cup ulong kum uwe player bopau bha takaba endala poi ka FIFA World Cup wat umesiru lala bania kompet ya Mbappe perkumbangi latip Mbappe ulong player ubajai ubom jukran cup pat ubom juyat kentei henry kan ka jingkren jung ulamin yamal ngilatip tikna pakala pendam shisha ikirangi lekai jong ka France henry kumbangi tip Mbappe enda wani lekai haka FIFA World Cup ulong uta different player uba ulak bani lekai bah takaba nadu uba umi madan ningkong haka FIFA World Cup kata hausnam arejar kat pra ulala bani lekai bah patkum juru haka FIFA World Cup jung usnam arejar arpuar ulala biang bani lekai bah takaba ula job ya ko golden boot pat mentaru haka ni ka FIFA World Cup Kylian Mbappe udang lak biang bani lekai bah takaba uyakni pat Lionel Messi pan job ya ka golden boot kat ba ulamin yamal pat ubade urangi lekai ubakran cup ubayat kan thei hakane ka FIFA World Cup ulayot tap tang higol te paralog kat kum ka jing pe jong pi Hato ka jingkran cup jong ulamin yamal kan sa urlong shishan haka semi final lane Hato Kylian Mbappe un sa jubab takakam om takaktin nomor bonsin kakam kakren kham jam ban ya kaktin te paralog kat kum ka jing pe jong pi mano trap ni okur ya kanam job haka semi final panyo rung sha ke final te paralog sa drop ki jing so jong pi hapo ke comment section te paralog menta ka sngi tang kine ki video ki bakin diat kublai shibon